na atong challenge. Mao na sa disiya ang basketball challenge. Ah. Sige, kabanay gyapon ha. Okay, kauban gyapon nimo si Totong Tugsoktay. Oh, team Tatay Pisot, team Alimakoy. Asong bula na. Oh, kuan, Gis ang daugan. Okay, ang premyo ani sa kinsa nga team ang unang makaabot og 10. Maoy premyohan ako og 50,000 pesos. Okay. Ayaw. Yeah, bola. Aray ko. Lahi man ang napalakan. Bola. Ikaduhang bola man. Oh. Ano pala ka lang mo? Oh, balik. Balik. Okay. Nadiatay. Oh, out, out. Oh, team Tatay Pisot bola. Siyempre. Sige lang daga. Kanuhan ay. Uy. Itakan ka ba yata? Oh no. Oh no, team Tatay Pisot. Oh, dos. 0-2. Hindi ka buwan na. Tres. Ate, pagkawan ni mama. Uno, dos. Maahay mo bulan niya, ipasa naman. Okay. Uy. Ay. Ah. Dos, dos. Dos, dos. Dos ha? Oh. Kaya ta sa kong kauban mo eh. Wala may bago ning. Kaya kong kauban. Ito ay maghilo mo eh. Neuntol. Wala ka talaga ako eh. Wala.
Dos ha, iguales. Ayun, ayun. Dalap daw pre. Nagkangkaang. Oh, magbutuli. Wala jud. Oh, 3, 2. Yata ni Maloy. Yan. Ah. Oh, 3, 3. Le. Cuatro, 3. Oh, 4, 4. Cinco, 4. Le. Punog kayo ma'am. Kaya pa sa kau pa ni. Iya, taga kong hen. Atay bili. Ah. Ay, bakit? 6, 4. Oh, 6, 4. Guys, 4. Oh. Play. 6, team Malimokoy. Nalipong yung tao na yung kauban. Mayot. Mayot. Go taba. Uy. Oh, 6, 5. City, 5. City size. Otso size. Le. Kita usah mana mam? Inyo ha. Kamu ada? Warna Di maibot. Noibe size. Tayo na 50,000. Oh. Bayat. Noibe City. Naghuwat siya. Naghuwat ko nun. Hoy! Talok. Daog, Tim!